اوه گنده سرگله لروشهلاتا قزا آمدیه لدمجمر 11 شوا در بازبوی هجمارک فروکین شرکرین ارتشا ترکیه در دورین گندی بدجواری تو باران کرن نهاجی بره بیانه خلک گندی بره خوددن جهه تو بارانه و آماجه به زیان تو بارانه دیکن الطيارة أول هاتن شاشة هاتن نزدیک 14 غار الطيارة هاتن و تأثیر کم از گنده مکری و صاروخ لدان و گوه ام چند بنا و ویگلی ام خلک گنده بین ام چند دا تانا آوا خوب چین بس ام وگه نشد چه دست خود لب کن حتی حکومت ما هاری کاری ما نکرد شویدی سه جاره چون بلاک گندی مقدم با وقت خود راستن یعنی حق جبین یعنی سوچما سگند چون آخوره از عیالن جنکو بچیکن حقن ها شویدی خدا که اسنا بوم دو گندی بعدم استافکی تایبەت یا ڕۆژنامەوانی NRT سەردانەوان جیهاکر ئەوین کو دوهی بشەف هاتین بردومانکردن ji بال فروکین وڵاتی تورکیا وەکو دیڤی وێنەی داژیت gelmeda diyar nûke li geliyê sergeleyne ew cihê ku hatî bordûmankir wekû diyar jê derê ava gundî hatiye teqandin zêdebarî wê yekê jî paşmavê evê bordûmanê li vî cihî vemayne wekû diyar ku vî wêneyê da NRT jî bo êkem car paşmavê van bordûmana belav diket Evtobarane bi bahaneya hebûna baregahên Parta Karkerên Kurdistanê li vê deverê hatiye bordûman kirin. Lê muxtarê gundê sergelê dibêje. Ji hokara tirs û dudiliyê li cem gund nişîna, reng bû şivêdî gund bihê çûl kirin. Lê di niha da jî zerarek û ziyana mezin bi gundî ketiye, bi taybet ji aliyê avê ve jê derê avê hatiye teqandin. zarar که مازن الگوند سرگلی هاتیه دان وکی تایبت آف نکمه آف نمان مروفا باشی با خوبیستانو یعنی وگوه وی رنگی بیت حتی دو روزی از سهد گوند تته بردان تاکید یعنی به آف مد جین ویچله هوینه نابید لشوا در بازبوی فروکین شرکرین ترکیه هر یک قنطاره چیه متین و گارو کوراجار و آواشینو دورا نیرو و ریکانو نهیل و برواریا به دجواری تو باران کرن جهوکارا تو بارانه جی ضرر و زیان مثلا بناوچه کتن سرای و یکی جی دو حالاتی بگرانی بریندار بون سیپان آمدی NRT بناراچی ایمتین